Hello children. We're going to do chemical equation and reaction part 4 kan tianga. Chuta chuan amma kan zirtak video masazo kan zir. Effect oxidation B ka redox reaction oxidation B ka real life kan ton kan experience chen khat kan ron tilang don kan zir don ani. Oxidation reduction chemical reaction frame omna chan hi nakina polsa zo te la zir zel do da tuna chon reaction dan ro ka kan zira equation zia dan te reaction je ro chang eng wangalo nge eng wangen react kan ka chu polsa zo ga in la zir do na heta hian he video hian eng mo chen chu kan theyang chen chu ron tar na kan tum tho don ni. Now moving on. Amma sa zo ga chon redox reaction can experience larta bakhachu corrosion of metals hini. Enge corrosion of metals, the process of formation of unwanted compounds on the surface of metallic object. Corrosion of iron is specifically called rusting. Corrosion di hi amma sa refer to thi metals frame soina ni all metals. Chuan rusting kan ti chuan iron chau soina iron big soina. Chu enge kan ti chuan thira chona tui e kan ti khain ta ni. Helai milem hilo entala helai chain hi avar hi la tui ek lo inta a brownish hi a tui ek chu ni ta ni hei oxidation reaction wang ania chuan hetla hnuai mi hi copper ania helai a brown pa jin a pi a copper la corrode lo khain ta chuan helai a lo pol ta ve ka hi basic copper carbonate entia corrosion of copper more. Hey, formation of unwanted compounds at the iron a khan en compound in CM kha en masapotang. Sorry. Let me erase this again. Iron a chuan hi thlendan ni. Iron hi oxidation kan ti do kha. Le tuin and hen in chopol in reactor say it gives you hydrated ferric oxide continue. A chemical formula here fix burlova water molecules omzati fix lots of x kandani. X is an integer. Example kan thaya 10 point thaya 100 point thaya. He thila hi ni. Ras kanti tui e kanti khat here lo tui e kanti kha. Eng wange tui e kanti chuan oxygen le water ne na iron khain react ba chuan he reaction hi achak lawa muang te ni hei thir hi lo zai bung ta la entinan iron rod kha as izai bun na kha izai bun ro kha ron tu ek ka ngot lo rei deu kha du ta ni tam tak emo tha tam ta than chu kum tam tak no te lo tu ek thring ta kha corrosion of iron mo rusting kan ti chu ni ta ni khata khan hemite panhin omangai oxidation reaction in the chanchu thratiam de mai iron khat oxygen kha gain ta ni addition of oxygen kha ron oxygen hi oxidizing agent kha ni ta chuan hei hemite panhi oxygen chok bu khan atui engot thei chuang lawa water kha tel ngai ta ni hi experiment in beta if you have a distilled water then you can perform the experiment. Thir kha amar ngodin omta se distilled water a juk chia ta la distilled water a chuan engma minerals dang omlo wangin oxygen bo omlo tina ni ta khata kha chuan thir kha alo tu engot thelo chuan boruak ro asur ngai lo khwa tha tinge lo tu e thoi lo ti me thia ro hi sur lo ngot ma se boruak a hian air has moisture water kha nei rim ni tu hian water hian tui kha lo pai khrim moisture ang khan mo chuwangin khata mi khan ron react tho ta iron kha he ti hen ron chuak ta ni chuan thir tu ekhi poi em ya chapter dot top metals and non metals han he detailing kan la zir do na as a ven him dan te corrosion kha mi tu ek ven him dan te achan chu thir tu ek wa hian economy sumdam tak hi ramle namin kan seng thina ni chu mai ba ka hei thir tu ek chu in share tur chu
atira hote agin ron lang are ai cheve ka mo in chu rawa te lo pop pha thia antinan rail kong te khalo tu ek ta se rail kong khalo chatanga alo bunga lo tlianga chuan rail khalo accident don ni rail te chuan chu ti mo bridge ha te han ngai to ta la mo bridge te kha thira siam lo ta alo tu ek chuan bridge kai zo la khan lo chim thei ta ni ka wa kha thil poilu tu ania ven him hi ngai ni copper zok in le lok te la copper po hi an lo corrode ve ni tu ek ti tong kam kha mizo tong tu ek kan diga man rem che to lo me the ma se tu ek ang tho ani copper corrode dan chu he ti hi ni copper reacts with oxygen carbon dioxide and water oxidation tho ni he hi oxygen te carbon dioxide te water te boru kha om sa ve rim ta he ni react it gives you basic copper carbonate and demo chemical name chuan CuCO3 copper kha brown ani kan ria he wrong ani kha chuan oxygen te carbon dioxide water wrong ani line react nu hian he thil hi it become nge a pol kan don mi hi nge a green okay however greenish blue tingo greenish blue color kha aron nei ta ni he corrosion of copper chuan anni chau hin ni lova corrosion dang thil thleng le chu aluminium te pohin lo corrode ve thoni aluminium reacts with oxygen in the air gives Al2O3 balance la amaro chu corrosion of aluminium hi chu aluminium hi corrosion anti omdan he copper chu kan mutua thira pokan muto aluminium hi alem karon tar lang chelo aluminium a chun atira hen aluminium thar hlak an extract hi chu arong atlen tu gani dar thlang ang deu thwa man theite ni thira amaro chu boru oxygen nen khana in react khan aluminium he Al2O3 alumina anti heron form ta kha khan atlen na zong zong alaster kha aron reduce ta aron dal ta thin ni aron lang tle to thin lo amar chu aluminium oxide he corrosion e roi chu aluminium tan hianin nge alo omzo kan ni don mi a thazo kan ni asan chu anu azuk bele zel tur khalo ve him ta he hian entina ti hian longai to taila tian aluminium surface ka a cross section kha tian longai ta he aluminium tlon ani ta ni hela hian oxygen khan ron attack ta ni boro oxygen khan chuan tan layer pante khan siam ta ni Al2O3 ki Al2O3 khain form ta chuan anu oxygen ron bele tur kha oxygen le aluminium chuin react thei lai khan oxygen le aluminium oxide ha chuin react thei to lawa aron ve him ta ni chona khong em thota kha khan nge a corrode dur kha ve ta ni so it is in a way beneficial for the aluminium thira te kha chona di ve lo thira kha chon he kal phung ania he iron ni ta se oxygen le water na ron attack khan pante khan in siam ve ni Fe2O3 aras ta kha dot xh2 kan diga amaro chu relo kha thil pan kha anget lova ama ta khana ta thina ni chuan thir kha lo pan ta sota chuan oxygen le water khan thir buk karon bele theita ni hetai chuan Al2O3 kha anget takin ama aluminium a khan a beta and adhere ta chu wang chuan aron bele zel dur kha veng ta chuan ni si lova chu wang chuan iron a he chuan a case a serious big lut tu kani do to le taila chuan oxidation kan hmule na langsar deuh pakhat chu rancidity of food ti hinia chu nge the deterioration chu tlak chiat soina khain ta of fatty and oily foods by oxidation producing unpleasant smell and taste rancidity of food kan ti chu khatiang oilai foods ti himo miso tonga kan le hian chok han ti me thina miso mina chok kan hian bu chhum ro thiril ro lang thina kha idea khalo nei lo kha mindset khalo pa regular kha mentality kha foods kan ti chuan kan thil ei hrim soina kha ni kan tak satana thil tha kan ei hrim ka foods ani chang tho ka foods ani biscuit ka foods ani noodles ka food ani le heng ho hi an rei chuan boro oxygen ne na ein react hian
alo rim che thin ta ni a hing kan tiang kha lo om ta arim alo chia chuan a taste po kha alo thur alo tui lo ta thin ni kha Rancidity of Food kan ti chu ni eng wange kan ti chuan oxidation wang oxygen nen react wang ni he lai mi hi lo enter la lem kan siam hi sandwich kan don ge burger le mani ta chang thop kara tomato le some cheese he in hu to thinang chang thop chung hi an da la he alo dum alo pol de hi kha Rancidity of Food wang ni a siam tu chu oxidation ani kan ti to kha lo terim chia kha du to le taila as a ven him na he chuan soyang enting Rancidity kha kan ven himang oxygen removal oxygen remove the to antioxidant ne kha add tur cho akhan BHA ten tia he hin bel chain chuan storing of food in airtight containers kan soi to khan Rancidity siam to oxygen khan ya chu wan boro lu thailo na hey sangatrin kan ti te bosatrin kan ti te tun lai chu ne kha bamboo shoot mouthway trin te pon siam to mo bead te a trin kha tiang chi khan oxygen om lo ta kha tiang khan Rancidity kha ti muang ta ni chuan chuan shell lar refrigerating food cho kha fridge da kha ni mo refrigerator da kha oxygen chu om thowa amor chu refrigerator ka da chu temperature hiama temperature hiam chuan he pol sai na jiranga temperature hiam re chuan reaction hi muang ani oxidation reaction po kha lo muang ta aven himna ni lowa amar chu ati muang ani he hian reaction kha fridge thila lum chuan reaction hi chaka avo chuan reaction hi muang nakina pol sang zonga reaction chakle amti mon dan hi chu na zir don Atober, replacing oxygen in the container with another gas, for example, to prevent chips from turning rancid. Chips manufacturer flush the bags with nitrogen gas. Hey, chips kan di ho, Lay's ti te, chips kelo po noodles YY ti te. Mo, kat yang ho, potato crackers whatever. Het yang ho hi, an ven him dan ju hemi Rancidity la kan ven him dan ju. Kha apek a khan mo apek chu a khan oxygen kha an la chua ka apek a khan kha tiang pek a khan in nitrogen gas hi an phulu thin ta ni chon oxygen kha an phu nitrogen gas lu rual khan oxygen chu lo chuak mai ta nitrogen a om kha chuan in oxygen kha al jo ko ba nitrogen kha chon oxidation kha siam lo ta oxidation siam do chu oxygen ani kan di to kha chu wa jo kha lo ve him da thina alo rim chelo lo troi lo thin da ni chu wa jo ne re de do nu po YY te Lay's te kha ti ho kha la e tla da chana kha okay kha de song kha tun class a jong an du to le report anga next class a chemical reaction om na chan kha an la sei do ni